Prvi put u osnovnoj školi Savo Pejanović formirat će se odjeljenje prvaka koji će nastavu iz svih predmeta pratiti i na engleskom jeziku. Sa nama su Biljana Krivokapić, direktorica osnovne škole Savo Pejanović i Milica Stamatović, učiteljica osnovne škole Savo Pejanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo da krenemo od gospođe Stamatović. Od septembra prvi put u osnovnoj školi Savo Pejanović biće organizovano dvojezično odjeljenje. Da čujemo neke detalje. Dakle, nekoliko još škola u Crnoj Gori također ima ovo. Da, pa radi se o tome, to je novina u našem osnovnom obrazovanju zapravo, u osnovnom. I ideja je da se deo nastave pohađa na engleskom jeziku. Sad, engleski jezik već postoji u osnovnoj školi, od prvog razreda, jasno. Međutim, ovdje je da se usvajaju nastavni sadržaji kroz strani jezik i strani jezik kroz nastavne sadržaje. Pojednostavljeno rečeno to bi bilo da predmetni nastavnik, u ovom slučaju učiteljica, deo nastave nekih 20-30%, ne više, izvodi na engleskom. Sad, moram da kažem da to nikako ne ide na uštrb onog osnovnog programa i osnovne ideje koju zagovara obrazovanje i da se nastava neće u značajnoj meri razlikovati od one koji pohađaju ostali osnovci u Crnoj Gori. Ovo kažem zbog roditelja koji eventualno oklevaju da upišu dijete u dvojezično odjeljenje. Ono što je drugačije su određeni metodološki pristupi kada je ova nastava u pitanju. I oni, pored toga što će djeca usvajati nastavne sadržaje, učiti engleski kroz nastavne sadržaje, imaju nekih alata i sredstava koji omogućavaju i kreativno mišljenje, onda kritičko mišljenje, razvijaju kreativnost kod djece i tako. Kako će izgledati ti časovi? Ja koliko sam negdje pročitao, aktivnosti u kojima se koristi engleski jezik traju od 5 do 10 minuta po času i na taj način, kao što ste rekli, djeca upravo usvajaju ključne pojmove. Znate šta, tu nastavnik ima veliku slobodu u osmišljavanju tog dela nastave. Mislim da je to jako važno. Kako ćete vi osmisliti? Pa uvijek ne rano je da mislimo o tome. U stvari ne rano, već sam razmišljala, ali zavisnosti od potrebe odjeljenja. Znate, ne možete, neke stvari možete da isplanirate, ali nastava je živ proces i onda ne možete baš sve predvidjeti. Biraju se teme koje su interesantnije učenicima i ono gdje pretpostavimo da će se oni više uključivati. To je jako važno. Pogotovo što je ovo osjetljiv uzrast, šestogodišnjaci, znači kreće od prvog razreda. Tako da to traži od nastavnika ozbiljne pripreme. I vi ste, gospođo Stamatović, uspješno završili 4-mjesečnu obuku koju organizuje odjeljenje Britanskog savjeta za obuku i razvoj nastavnika u Londonu. Sve je to bilo online, naravno, u današnje vrijeme, doba pandemije. Jeste, to je bila 3-mjesečna obuka. Ja sam jedna od većeg broja nastavnika. Ja pretpostavljam da ćete ih vi tokom ovog rada upoznati. Većinom su i predmetni nastavnici. Puno je znači kolega iz Crne Gore. Obuka je bila online. Organizuje Britanski savjet u saradnji s našim ministarstvom. Bilo je zahtjevno, ali zanimljivo i puno smo toga naučili zaista. I moram i to da kažem da je za priključenje obuci bilo potrebno znanje engleskog jezika na B2 stepenu. Znači nije to, prosto je bilo potrebno neko ozbiljno predznanje da bismo mogli da pratimo program. Gospođo Krivokapić, ima li već zainteresovanih, prvaci se ovih dana upisuju ili je već završen upis? Ne, kod nas je juče počeo upis, tako da još uvijek smo naravno, zapravo smo tamo na početku. Prijave su bile do sada, naravno traju i dalje, ali juče su došli naši prvi prvačići. Zainteresovanih roditelja ima, već i prilikom samog prijavljivanja. Imali smo telefonskim putem pitanja koji su uslovi i tako dalje. Sada na samom testiranju jedno od pitanja roditeljima jeste da li su zainteresovani da njihovo dijete pohađa upravo ovaj razred, odnosno da prati nastavu na dvojezičnom, u odjeljenju dvojezičnog. Dakle, ima zainteresovanih već, ako je tek počeo upis. Pa ima i vjerovatno će se, naravno, tu će se voditi računa da se ispoštuju svi ostali kriterijumi prilikom formiranja samog odjeljenja. Znači, roditelj izrazi zainteresovanost, ali i psiholog prilikom formiranja odjeljenja vodi računa o drugim kriterijumima, ujednačenosti, tako da može da se desi da neko, ukoliko bude zainteresovan i koji pokazao interesovanje za to, ne bude u tom odjeljenju, što se nadam da neće biti, ali pošto imamo samo jedno odjeljenje, zavisi naravno koji će broj zainteresovanih i biti. Evo, prekjuče i juče je završena i eksterna provjera znanja za osnovce. Rezultati će biti poznati 26. aprila. Kako je to izgledalo u vašoj školi?
Pa moram vam reći da je evo prošlo sve i zadovoljni smo, što je najbitnije i djeca su nam zadovoljne. Komentari su naravno različiti, neko kaže da je lakše, neko da je teže. Komentar je također većina učenika da je matematika ove godine bila lakša, tako da evo sačekat ćemo rezultate da vidimo kakve smo uspjeh na kraju krajeva i postigli. Ono što je kod nas novina bila ove godine kada je u pitanju eksterna provjera znanja jeste što smo domaćin u osnovnoj školi Vladimir Nazor, tako da su i njihovi učenici polagali eksternu maturu u našoj školi. Dakle, da, jeste. To je važno da pomenemo da u osnovnoj školi Savo Pejanović trenutno nastavu pohađaju učenici 9. razreda, jer se osnovna škola Vladimir Nazor trenutno rekonstruiše. Kako ste uspjeli sve to da organizujete? Koliko đaka broji škola? Vi ste onako škola po svim kriterijumima, nešto ispod 600. Da, moram vam reći, kada je u pitanju brojnost škole, jedan problem, tako ga moram i nazvati kod nas, jeste što ljudi misle da smo mi mala škola. 560 učenika nije malo i po svim nekim standardima škole bi trebalo da ima 6 učenika da biste obuhvatili sav sadržaj, da biste posvetili se svakom djetetu i da biste imali jedan nesmetan proces rada. Međutim, kod nas taj trend nije popularan, već se smatra da velike škole sa velikim brojem učenika su nešto kao mnogo bolje nego što smo mi koji smo, ja opet kažem, u nekim granicama. Što se tiče same organizacije nastave za učenike naše škole i učenike Vladimir Nazor škole nije bilo nikakvih poteškoća iz prostog razloga što je nastava samo organizovana za učenike 9. razreda. Jeste. Tako da njima smo ustupili 4 učionice na korištenje. Naši učenici koriste 3 učionice i tu nije bilo nikakvih problema. Prethodne nedelje i ove nedelje smo se družili. Za dalje, naravno, čekamo instrukcije što se tiče našeg ministarstva. Ono što jest danas, izvodi se nastava po redovnom planu i programu i za njihove i za naše učenike, bez obzira što je eksterna matura svakako završena. Ima jedan moment, naravno, sve je sjajno, sve je super, sve smo organizovali, ali mislim da učenici neće biti zadovoljni samo ako bude ovako, jer prosto im nedostaje taj moment da se sretnu. Znate, mimo ilaze se, svi su pod istim krovom, a nisu imali moment da se sretnu, tako da juče posle eksternih ovih dana obično je u dvorištu ipak bilo to negdje da vide ko je tu kod njih u školi. Nedostaje im taj dio društveni, naravno. Pa možda jednog dana kad mjere popuste, možda im i napravimo neko zajedničko druženje. Ako sve ovako potraje da budu kod nas. Nedostaju li i vama školske klupe i povratak u redovne aktivnosti? Evo imat ćemo kasnije uključenje iz UNICEF-a. UNICEF već duže vrijeme apeluje da su škole bezbjedne, da ih treba što prije otvoriti i to je moj stav. Kako vi to komentarišete? Jeste li dijelite njihovo mišljenje? Ja lično definitivno. Učionica mi jako nedostaje. Iako se trudimo da to ispratimo na najbolji mogući način i da što manje trpi proces obrazovanja, ali to nije isto. Pogotovo sa mlađim uzrastima. Zapravo, ne znam, ni mlađim, sa svim. Sa svim, da. Jedva čekamo učionicu, zaista. Pa eto, nadamo se da će se makar ova školska godina ili naredna realizovati onako kako bi trebalo. Meni je prosto žao što i prošle godine, evo i ove godine, sam upis prvaka i taj neki prvi moment kada uvodite dijete u jednu novu priču, opet ga dočekujemo u nekim drugačijim uslovima nego što je to bilo ranije, ali se zaista nadam da do septembra će se stvari promijeniti i da ćemo ove godine prvake dočekati bez maske. Znači, koliko god sve poštujemo, naravno, ali taj moment učitelja kojem ne vidite lice, jako je težak i za samog nastavnika, učitelja, a i za dijete svakako. Vjerujete li da ove godine prvaci, evo, učiteljice komentar, da mi ne poznajemo djecu? Znači, jednom prilikom dijete skida masku u jednom trenutku i gledamo dijete. Prvi put vidite izraz lica jednom djetetu, znači jer niste imali prilike da ga vidite, konstantno se maske nose. Sad zamislite i dijete koje svoju učiteljicu još uvijek nije vidjelo kako ona zaista izgleda. To će biti, vjerujte, novi početak u septembru, ako se desi, a nekako smo svi optimisti da će to da bude, da krenemo bez maske, vjerojatno će biti novina za sve nas. Ostaje nam samo da budemo optimistični. Ništa drugo, je li tako? Mogu li iskoristiti kad ste rekli tu riječ optimisti, a postakli ste me da kažem, mi imamo jedan problem kad je u pitanju naša škola, a to je jedna glasina koja nas onako prati već duži niz godina, jeste da će da se škola ruši. Tako da sam ja i prethodnih dana imala jedan komentar sa jednom mamom, razgovor oko dileme da li da upiše našu školu ili ne, upravo zbog istih tih glasina. I ja bih negdje zamolila naše građane, pogotovo sugrađane, da malo tu priču ostavimo po strani, zapravo da je potpuno isključimo. Škola se renovira u
velikim mjerama, adaptirane su sve učionice, idemo u velike neke projekte što se tiče stvaranja prijatnog ambijenta za sve naše učenike, ali ta priča nas i dalje negdje prati i to nam otežava u smislu upisivanja budućih generacija koje pripadaju teritorijalno našoj školi jer odlaze u neke druge škole iz prostog razloga što našu školu prati ta neka priča koja nije ni malo popularna, a ne vidim razlog. Mi smo jako puno zastupljeni u medijima i onda nekad, taman kad mislimo da se povučemo, dosta nas je, onda naiđe jedna ovakva priča i onda mislimo da treba još da pričamo tu priču definitivno. Znači, Savo Pejanović se ne ruši, naprotiv. Eto, tom porukom završavamo ovo gostovanje. Hvala vam na izdvojenom vremenu Hvala za jutarnji vama. program. Prijetno.